15장 55절로 57절 함께 읽겠습니다. 1-р Коринт 15-ийн 55-аас 57 хамт уншия. Үхлээ ялалт чинь хаана байна вэ? Үхлээ хатхуур чинь хаана байна вэ? Үхлийн хатхуур нь нүгэл, нүглийн хүч нь хууль юм. Харин эзэн Есүс Христээр маань бидэнд ялалт өгдөг, Бурханд талархал нь байх болтугай. 그리스도인은 주님으로 말미암아 세상에 꿀릴 것이 없는 사람들인 거예요. За Христэд итгэгч хүн бол эзний улмаас энэ ертөнцийн өөрийгөө өнгөлн даллах юм байхгүй. 언제나 누구 앞에서도 당당할 수 있는 사람인 거예요. Хизээч бай хэний ч өмнө зоригтой байж чадах хүн. 우리가 부자 앞에 서면 부끄럽습니까? Бид нар баян хүний өмнө зогслоо ичдэг үү? 아니잖아요. Үгүй. 만약에 부끄럽다면 회개해야 됩니다. Магадгүй би ичж байгаа бол гэмших ёстой. 오히려 그들을 보면 우리는 불쌍한 마음이 들어야 되는 거예요. Харин ч тийм хүмүүсийг харвал бидэнд өрөвдөх сэтгэл төрөх ёстой. 부자는 그 재물의 견고한 성 때문에 구원받지 못하잖아요. Баян хүн тэр эд баялаг түүнийг бат цайз гэж бодож байгаа учраас аврагддаг. 그 재물 때문에 지옥 가잖아요. Эд баялагаасаа болж там руу явж байгаа. 그러니 우리는 그들을 불쌍히 여겨야 되는 거지. Тиймээс бид тэднийг өрөвдөж харах ёстой болох. 그들은 우리 앞에 부러운 대상이 아니라는 거예요. Тэд бидний өмнө бидний атаархах объект байж болохгүй. 그 사람들이 우리에게 존경의 대상이 아니라는 거예요. Тэр хүмүүс бидний хүндлэх ёстой хүн байж иж 우리의 болох. 존경의 대상은요. Бидний хүндлэх нэгэн. 정말 하나님 앞에 그리스도인답게 살아가는 사람. Үнэхээр бурхны өмнө Христэд итгэгч хүн шиг амьдарч байгаа хүн. 그 사람이 우리의 존경의 대상이 돼야 되는 거예요. Тийм хүн бидний хүндлэх объект байх ёстой. 우리는 세상 사람들이 우리의 존경의 대상이 아닙니다. Энэ ертөнцийн хүмүүс бидний хүндлэх объект биш ээ. 예? 많이 공부한 사람 앞이라고 우리가 이제는 부끄럽습니까? Эрдэм мэдлэгтэй хүний өмнө зогслоо гэд би ичхүү. 그 지식 때문에 교만해져서 구원받지 못하는 거예요. Тэр мэдлэгээсээ болж бардамнаж тэр хүмүүс аврагддаг. 그 구원받지 못하는 그 지식 가지고 있으면 뭐 할 거냐? Аврагдаагүй тийм мэдлэгтэй байлаа гэд ямар 그 нэмэр. 사람은 불쌍한 영혼인 거예요. Тэр хүн бол өрөвдөлтөл сүнстэй байна. 우리는 도리어 그런 사람들 앞에 당당해야 되는 겁니다. Бид нар харин ч тийм хүмүүсийн өмнө зоригтой байх ёстой. 고린도후서 2-р Коринт 6장 9절입니다. 6-гийн 9 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Эс мэдгдсэн юм шиг боловч ихэд танигдсан үхэгсэж чиг боловч харагтун бид амьд цэрлүүлэгдсэн юм шиг боловч алуулаагүй. 우리는 이 말씀을 꼭 기억하셔야 됩니다. Бид нар энэ үгийг заавал сандаг байх хэрэгтэй. 왜 제가 이 말씀을 준비했냐면 Яагаад би энэ үгийг бэлдсэн бэ гэвэл 다다음 주면 차간 사람입니다. за дараагийн дараа 7 хоног цагаан сар байгаа. 우리는 이제 많은 사람들을 만날 겁니다. Бид нар олон хүмүүстэй уулзна. 우리는 기죽을 게 아무것도 없는 거예요. Бидэнд ерөөсөө одоо холчигаад авах юу ч байхгүй. 누가 뭐라고 해도 Хэн ч юу ч гэж ийсэн. 우리는 당당해야 된다는 거예요. 당당해야 돼. Бид зоригтой нүүр бардан байх хэрэгтэй. 여기 분명히 말씀하잖아요. Энд хэлж байгаа. 무명한 자 같으나 유명한 자라는 거예요. Эс мэдгдсэн юм шиг боловч ихэд танигдсан. 우리는 최고의 지식, 최고의 지혜, 하나님의 말씀을 품은 사람들인 거예요. Бид нар хамгийн чухал мэдлэг, хамгийн чухал мэрэгүү ухаан болох бурхны үгийг 이 세상 авчихсан. 대학을 졸업했어도 Энэ дэлхийн их сургуулийг төгссөн ч 대학 박사라고 해도 их сургуулийн доктор байсан ч 공부를 아주 잘하는 사람이라 할지라도 хичнээн толгойтой эрдэм мэдлэгтэй хүн байсан ч 구원받지 못하면요. аврагдаагүй бол 그 사람은 결국 둘째 사망 지옥인 거예요. тэр хүн бол тэгэл эцэст нь хоёр дахь үхэл болох там. 그 사람은 유명한 것 같아도 유명한 게 아닙니다. Тэр хүн мэдгдсэн юм шиг боловч мэдгдсэн 세상에선 биш байна. 잠깐이에요. 잠깐. ертөнцийн бол хэсэг хугацааных. 우리는요. 아무것도 가진 게 없어. Бид нар өөртөө байх зүйлгүй байсан 모든 ч 것을 가진 자인 거예요. бид нар бүх зүйлийг эзэмшсэн хүмүүс. 이 세상엔 내가 좀 가난할지 모르겠지만 Энэ дэлхий дээр би нэг жоохон ядуу зүдүү байсан ч 내 영혼은 절대 가난하지 않습니다. миний сүнс бол огтхон ч ядуу биш. 베드로전서 1장 3절에 1-р Петр 1-ийн 3 дээр 하나님이 뭐라고 말씀하셨습니까? бурхан юу гэсэн бэ? 예수님의 죽고 부활하심으로 우리는 산 소망을 가진 사람들이에요. Есүс үхээд дахин амьлснаар бид нар амьд найдвартай болсон хүмүүс. 썩지 않고 더럽지 않고 새하지 않는 기업을 약속받은 사람들이에요. Мөхшгүй бузартаагүй алга болохгүй өвийг бид нар авсан хүмүүс. 우리가 부러울 게 뭐 있습니까? Бидэнд өөр атаархах зүйл юу байна? 맞습니까? Зөв үү? 맞습니까? Зөв үү? 맞잖아요. Зөв биз дээ? 부러울 게 전혀 없는 거예요. Бидэнд атаархах зүйл юу ч байхгүй. 그거 잠시 잠깐이면 다 없어질 것들이. За тэр бүх зүйлс хэсэгхэн хугацааны дараа бүгд л устдаж алга болох 이 зүйл. 땅에 가지고 있는 거 Энэ дэлхий дээр байгаа бүх 잠시 잠깐이면 다 없어질 거예요. хэсэг хугацааны дараа алга болох зүйлс. 그러나 주님 오시면요. Харин эзэн ирвэл 새로운 세상이 열려요. шинэ ертөнц нээгдэнэ. 그 세상 것은요. Тэр ертөнцийн зүйлс 영원히 썩지 않고 더럽지 않고 새하지 않는 거예요. мөнхөд алга болохгүй, бузардахгүй, мөхөхгүй зүйлс байна. 가난한 자 같으나 많은 사람을 부욕해 하고 그랬습니다.
ядуу хоосон юм шиг боловч олон хүнийг баян болгогчд. 우리는 도리어 다른 사람들을 부욕해 하는 사람들인 거예요. Бид нар ч харин эсэргээрээ бусад хүмүүсийг баяжуулдаг хүмүүс. 전도해서 Сайн мэдээ тарааж 영원한 기업을 가질 수 있게 할 수 있는 사람들인 거예요. тэр хүмүүсийг мөнхийн өвтөө болгодог хүмүүс. 영원한 기업을 다른 사람에게 전해줄 수 있는 사람들인 거예요. Мөнхийн өвийг бид нар бусдад өгдөг хүмүүс байна. 그래서 아무것도 없는 자 같지만 Тиймээс би юучгүй юм шиг боловч 모든 것을 가진 자라고 분명히 말씀하고 있잖아요. бүгдийг эзэмшигчд гэж хэлж байгаа.